Ir-rata baxxa ta' twelid, l-infrastruttura, il-kompettività u l-kwalità tal-ħajja. Huma dawn il-fatturi li għandhom jiġu indirizzati mill-aktar fiss skont l-evalwazzjoni ekonomika li saret mill-Kamra tal-Kummerċ flimkien mal-Bank of Valletta studju li ġie ppreżentat il-ġimgħa filgħodu. Kull sena fil-fatt il-BOV flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ jagħtu ħarsa lejn il-viżjoni u l-qagħda ekonomika ta' pajjiżna, fejn jelenkaw opportunitajiet, diffikultajiet u anke jbassru dak li se jkunu qed jistennew in-negozji fis-sena l-ġdida. Net News tkellem mal-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli, illi spjegat li huma bosta l-fatturi li għandhom jiġu indirizzati sabiex pajjiżna jmur aħjar. Bl-aktar waħda urġenti tkun dik tal-infrastruttura. Punt kardinali għal pajjiżna huwa li l-infrastruttura tiġi indirizzata b'mod holistiku, kemm l-infrastruttura tat trasport, kemm l-infrastruttura tal-enerġija, kif ukoll l-infrastruttura li minna jgħaddi l-ilma għaliex jekk nindirizzaw l-infrastruttura, anke l-infrastruttura tat-teknoloġija, ġala darba inti jkollok infrastruttura soda, tajba, reżiljenti u li se servina għal-futur, awtomatikament ċerta problemi, ċerta challenges oħrajn li għandna jittaffew u jibdew jitjiebu. Hija spjegat illi ġala darba l-infrastruttura titjieb, in-negozji jaffaċċjaw inqas diffikultajiet fosthom fejn jidħlu l-kompettività u anke l-produttività. Waħda mill-issues illi isibu ma' wiċċhom konstantament in-negozji ħanieħu settur partikolari huma meta jiġu għal deliveries u għad distribution tal-prodotti tagħhom. Għaliex minħabba l-fatt illi għandna issues kbar fejn jidħol it-traffiku, fejn qabel kumpanija kien jirnexxila tagħmel pereżempju 8 deliveries kuljum, illum dak 8 deliveries naqsu bin-nofs qed isiru 4. U allura hemmhekk fejn tonqos il-produttività u tonqos ukoll il-kompetittività. Kienet Farrugia l-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta tkellem ma' Net News dwar din l-inizjattiva li permezz tagħha ssir evalwazzjoni tal-ekonomija Maltija. Meta jkollok tkabbir ekonomiku f'dal livell tistenna li jkun hemm ċertu li ovvjament iridu jiġu indirizzati. U naħseb il-messaġġ hija nkunu agile biex nindirizzaw dawn l-issues ħalli nkomplu nsostnu tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ Chris Vassallo Cesaro, illi spjega li pajjiżna jinsab f'salib it-toroq u għal daqstant għandu jitħejja pjan sabiex tassew jimxi il qudiem. Fejn fost l-oħrajn semma il-Labour Migration Policy illi skontu ma għandix biss tħares illi timla il-gaps fis-setturi diversi ta' pajjiżna iżda għandha tattira professjonisti li għandhom il-kapaċitajiet jaħdmu fl-oqsma rispettivi tagħhom u li tintegra lil dawn il-ħaddiema. Huwa spjega wkoll kif il-Kamra tal-Kummerċ se tkun qed tenfasizza fuq is-sostenibilità, it-tibdil fil-klima, l-innovazzjoni diġitali, is-saħħa u setturi ġodda fosthom is-saħħa diġitali u anke housing affordabbli.